Mo te wā tuatahi I Aotearoa, ka uru mai nā ture hau mo te peti peti maruna I Purani. Te tino ua mā rātou ki te whakakore. Ki te aukati rāni I tēnei kaupapa o te mate peti peti. I runga anō te maha o nā kaupapa kei roto I o tātou hāpori. Te kaumārima nā raihana kua whakaritea te kāwanatana mo te toru tau e nari kāre nā ratona I te tino mārama ki nā ture hau. Some of those things will happen. So, for example, they're proposing to prohibit the use of credit cards and buy now, pay later, which is good. But we'd like to see more robust harm minimisation measures, including the establishment of a national self-exclusion register where people, if they want to stop gambling, can immediately exclude themselves from all of the operators. Nā te mea kei te horapa tonu te peti peti ki te Māori I te Purani. We are once again giving access to whānau to a whole lot of different ways of gambling in places and in spaces and times that they weren't available before, making it more accessible than it's ever been. Ko tā te aro a hāpai te haora mo te whakakore I te peti peti me Māori te kaupapa hei āwhina I tau wahuna. What's worrying is that we have seen online casinos target Māori and Pacific, most recently through online influencers. So we know that they've been targeting our Māori and Pacific influencers, throwing vast amounts of money at them to get them to bet on their platforms. So we don't see that stopping now that the market is regulated. Kei te kitea whānuitia hoki a Problem Gambling Foundation I te kaha o te tangata ki te peti peti I a rā. They run really deep. So, of course, there's financial harms where people obviously are losing significant amounts of money. Relationship issues, family breakdown, family violence, fraud, crime. E nui o tātou whānau kāre riro aua hua. Nā reira koeira te tino mate o te mate peti peti. Te nui o nā whānau kāre e whiwhi I te pūtea. Aha koa nā ture hau te kitia mena ka heke te hia o te tangata ki e nei momo mahi ka hore rānei. Taru Black, Mātuia.